Ministerio de Enseñanza, Ciencia, Cultura y Deporte, de su sección de UNESCO, a invitar al señor Simon Clark para venir Corsou. Dr. Simon Clark es un experto en el terreno de idioma materno. Él trabaja en diferentes funciones del cuadro de enseñanza para la organización UNESCO. Así, etapa representante de UNESCO del Caribe, ex-director de UNESCO Jamaica y también la funcionaria de directiva de UNESCO del cuadro de enseñanza. Señor Clark es un orador que visita diferentes países en el mundo para así investigar idioma y dar una charla arriba el terreno de idioma materno. En el programa aquí es que sigue, nos lo conversar, dialogar con, entre otros, señor Simon Clark y otro experto en los mismos países, para así nos por un vista de un pensamiento tocante de importancia del idioma materno. Mr. Simon Clark, can you share with us your first reaction with regards to the conversation held with the ministers? I was very impressed with especially the statement made by the Prime Minister that he understands the value of the mother tongue and how it should be developed. He also understands that developing the mother tongue is a very important aspect in the whole psychological development of the brain of the child. That once a youngster is trained in the mother tongue, the cognitive aspect of the brain and his own development is enhanced. And the Prime Minister came out in such a way as though he was a teacher. He understood it all, as though he had been in pedagogy all his life. And I thought that this is terrific. If the head of state understands it in this way, then indeed we are definitely on our way. And the other thing that also was important, yes, we are suggesting that the early education in the mother tongue is very important, but also that we need also to be sure that other languages are learnt, especially a language of international communication. So two things will happen. Development of the mother tongue, on the one hand, and then also the learning of a language that is known in the international, at the international level. Of course, once you learn anything in the mother tongue, you can easily transfer. The brain easily picks up others. And people are normally, parents in particular, tend to be very, very nervous about it, not realizing that the children move a lot faster when they begin that way, because that's how the brain is. And the research is replete with examples of how it works. And so I was very impressed with that meeting with the ministers a while ago, and they seem to be very enthusiastic. And I'm looking forward to hearing some good things from Curaçao. Señor Antonius, ¿vos puede compartir con nosotros su reacción en cuanto a la conversación que vamos a tener ahora en cuadro de idioma materno? Seguro. Mi mescos con Dr. Clark está sumamente impresionado con el nivel de compromiso que los gobiernos tienen, de importancia del idioma materno en el desarrollo de nuestra comunidad. Sobre no se trata solamente utilización de idioma materno en la escuela, pero el idioma materno también es sumamente importante para el desarrollo de la sociedad en su totalidad. Más millón para dominar el idioma aquí, más millón también por sentir un firme y potencial contribuidor en el desarrollo. Y eso aquí está, y pensé que es importante para nos poner full atención en el desarrollo de nuestro idioma materno. Y van de esa manera, Dr. Clark avisa, mesura paralelo a ese desarrollar también habilidad para un otro idioma haciendo uso de nuestro multilingualismo, el talento multilingual y multicultural que nos tiene.